said a man came to Jesus. And this one says the rich young man or the rich young ruler. And this man, so to speak, he is young, number one. And being young people are energetic. They can do anything. They can take any opportunity that passes by. And it's not enough to be only young, energetic. The Bible says he was rich. And when you are young and you are rich, you can understand what a young man who is rich can, if he feels like he can buy the whole world. He has money. Now on top of that is only that he has money, but he is ruler, he has authority. When I read this for the first time, I thought of my current president in Zambia. Young, energetic, rich and ruling the country. In other words, when a young man has all these, he can do anything. Because he has money, he can travel, go anywhere he wants. He has money, he can eat whatever he wants to eat. He has money, he can drink whatever he wants to drink. Young man, rich and ruler. But all these things, they did not satisfy him. He comes to Jesus. I'm glad he knew that that's where I can find the answer. And he sees Jesus and he says, "Good master, what can I do to inherit eternal life?" And of course, as they were talking, Christ said, "But what are you calling me good?" The only person who is good is God himself. But Jesus continues his conversation with him. And he says, "You know the commandment." And he said, "Do you know the commandment? Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor your father and your mother." Now, as you notice, we know that the commandments are 10. And we know also that the first 4 define our relationship between us and God. That we can say it defines our vertical relationship. And the last 6 define the relationship between us as human beings. And Jesus did not talk to him about the 10 commandments. He only mentions those that define a relationship between human beings. Horizontal. We must understand that these commandments that define our relationship, that's where we have a lot of problems.
ditaolo tsone tse di buang ka botsalano ja motho le ka mongwe ka ene ke gone ha ile gore na le bothata teng. The wars that are going on today in the world dintwa tse di tsamayang tse di diragalang mo lehatsheng is gompieno because of that horizontal relationship. ke ka ntlha ya botsalano jwa motho le motho. People hate each other. batho ba tlhoane, People want to have this to themselves. batho ba batla go ikgagapella se. And you know, when Christ said, counted all these Ha Kriste a bua re ha re bua ka tsonetse commandments, ditaolo tsonetse and the young man looked at Christ, le kaula le ba Jesu Kriste la and he felt, I can imagine that within himself says, Hooray, I have made it. I mean, I asked you what I can do to inherit. le kaula le ba Jesu le akanya gore kana dilo tse tsotlhe ke di dirile ke go boditse gore ke direng jaanong gore ke amogele botshelo jo bo sa khutleng. If that is only what you have said, ha nne le gore tseo tsotlhe ke tsone tseo ka bo di buile I have been keeping this ever since I was young. tse tota ke sa le ke di dira go tsweng go bonaneng In jang other words, the inheritance is mine. ka mo gongwe kana ka magoko a mangwe na morare o ai tota boswa jo gore ha o re se tsile jane ka gale. But then he asked Christ, mme a araba Jesu Kriste what else am I lacking? a re tse tsotlhe kana ke di dirile. And Christ looks at him and he says, you lack one thing. a araba Jesu Kriste a re tse tsotlhe ke di tlhokometse jaanong ke santse ke tlhoka eng. Jesu Kriste a mo araba a re o tlhaela selo se le sengwe. What is that, Lord? ke eng sone seo molao woo? Go and sell whatever you have a re tsamaya o rekisetse o nang natso and give them to the poor. o abele bahumanegi You will have treasure in heaven. mme o tla nna le lehumo kwa magodimong. Come and follow me. o bo o tla mme o ntsha le morago. And the Bible says the young man hung his head Baebele ya and re left. Baebele ya re lekau ya re le utlwa mahofokoa la tsamaya le hutsahetse. And the Bible says because he was very rich. Baebele ya re ka gonne le ne le na le dithoto tse dintsi hela thata. Let me say something here. Mme ke bua sengwe gape ha. The young man had a problem. Lekawana le ne le na le bothata. And we might not say that he had the problem, but the problem that we all have. Re ka palwa gongwe re ka se ke ra bue gore bothata jo a nana le jone ke jo e leng gore rotlhe re na le jone. Selfishness. E le bopelo tshetla. We don't want to share what we have with others. Ga re No. batle go abelana se re nang le sone le ba bangwe. When we were in Sabbath school class, Ha re ne re le mo dithutong tsa sekolo sa one Sabato, of my brothers said something. mongwe wa bokao le ngwana a bua sengwe. He says, you know, most of the time, look, we have driven cars, they are parked outside. A re kana nako gangwe le gape re na le dithoto jaaka dikoloi tse re tsamayang ka tsone tse di ko ntle tse dintsi. When we leave the church, Ha re tswa mo phuthegong mo, each one will run to his car and get into the car and drive off. mongwe le mongwe wa rona o tlile go tsena mo go ya gagwe a ba emelela. Where there are some brothers and sisters maybe walking, just going maybe to where they can catch a taxi or a minibus. Ha go na le bangwe ba bakaulengwe ba tsamaya ka dinao gongwe ba batla go tshwara dipalamo tsa setšhaba. We cannot say now, where are you going, which direction, so that I can take you. Ga re nke re nna le mogopolo wa gore re ba botse gore o tswela kae gongwe ke go tswe maoto. Now, if he happens to be going in the opposite direction, you say, sorry, I'm going this way, if you are going that way. Mme ha re mmotsa gore wa kae ba re nya ke tswela kwa re tla bo re re ei ka maswabi nna ke ya kwa. We value things that we have more than we value our fellow man. Re na le go tsa dilo tse e leng gore na le tsone botoka go na le bangwe ka rona. This is what Christ was reminding the young man. Ke sone se ne ke re sete a se gakolla lekaule. You have so many things. O na le dithoto. You are rich. O You humile. have everything. O na le dilo tsotlhe. But one thing, Mme o tlhaela selo se le sengwe hela. you do not consider someone else. Ga o rekegele le tlhoko la mongwe ka wena. You don't look at the needs of another person. Ga o rekegele le tlhoko la motho yo mongwe. My brothers and sisters, I want to ask you a question. Bakaulengwe le bokgaitsadi ke batla go le botsa potso nngwe. What is something that will stand between you
and crushed. Ki botse gore ke eng sone selo seo se le sengwe hela se se ka ema magareng ga gago le But when Keresete. Christ will ask you, you will be happy that I'm a Seventh-day Adventist, I keep the commandments, I come to church every time. O ka itumela wa ipelagatsa gore nna ke mosala ke tshegetsa ditaolo ke tla koba mong sabata le You might sabata. even say that the kingdom of heaven is mine. Ebile gongwe ore nna kana le godimo ke lane. What is something that in your life that Christ will look at you and say, Ke eng se se mo botshelong ja gago se Keresete a ka se lebang a ba go ra a re this one thing, sone selo se le sengwe se it stands between you? se magareng me. ga gago le nna. You see, the young man wanted eternal life. Kana le kaule le ne le batla botshelo jo bo sa And khutleng. Christ opened that door to eternal life before him. Keresete a ba bula lebati leo le le supang kana le mo tsenya mo kgorong By ya botshelo jo bo sa turning khutleng. around and goes sorrowfully, he closed that door before in front Gate le kawana leo la bo le tswala le batile le huralla le tsamaya jaanong e le gore o hutsahetse. What is that one thing that will stand between you and your eternal life? Ke eng sone seo se se ka go emang magareng ga gago le botshelo jo bo sa khutleng. Selected Messages, page 171. Mo lekwalong le le sa tswang go inolwa le It says, do not allow anything to draw your attention from the question, what shall I do to inherit? gate o se ka wa letla As a man. sepe mo botshelong gore se ntsha mogopolo wa gago mo potsong ye e botswang gore o tla dira eng ke eng se o ka tlhokang go se dira gore o amogele botshelo jo bo sa Because this khutleng. question is the question of life and death. Kana potswe ke potso e leng gore e amana le botshelo le leso. And when you read Christ Objects Lesson, that's what it says here. Ha o bala mo lekwalong le le sa tswang go langkolwa le Christ Page Object Lessons 111. mo tsebeng ye e sa tswang go buiwa It says, search ya re hukutsa the precious truth of the Bible. hukutsa dithuto tsa boammaaruri tse di molemo tsa Baebele. Search with hungry heart. O hukutse ka pelo e leng gore e tshwerwe ke tlala e nyorilwe. Explore God's word. O hukutse jalo le hoko la It modimo. says explore it like the miner who is underground exploring all the avenues where he can find a diamond, he can find a gold. Gate o hukutse le hoko la modimo jaaka bao ba e leng gore ba epa lehatshe mo moepong ba senkana le ditswa mmung. Never give up. Keep searching until you have attained your relationship with God. O seka wa ipona tsapa, o seka wa emisiwa ke sepe, o seka wa inela go itlhellang o bona seo se e leng gore se tla go So that you tlhomamisetsa potso may ya know gago. what is the will of God in your life. Go itlhella o bona karabo ya gore thato ya modimo mo botshelong ja gago And ke the book eng? of Colossians chapter 4 verse 12 says this. Mo lekwalong la ga ba Kolosa kgaolo ya bone temana ya 12. Stand mature and fully assured in all the will of God. Yone ba le ga jana ba Kolosa 4:12. kgaolo ya bone temana ya 12 ya re 4:12. What did he say? Is that it? Oh, Is it 4 verse one? 12. Yeah. Okay. Epafera wa lo dumedisa yo e leng wa ga lona motlhanka wa ga Keresete yo ntseng a lo tlhabanela ka gale ka merapelo ya gore loeme mo thatong yotlhe ya modimo ka botlalo le ka tlhomamo mo botshelong ja lona ke gore ya re re eme ka go tlhabanela ka botlalo se modimo a se ratile mo matshelong a rona. Now, you know the story of the young man that we are talking about. We have to learn some lessons out of it. Kana polelo ye ya le kawana le re sa tswang go le bala le go na le dintlha dingwe tse e leng gore ka di ithuta. Number one, his language will bring questions to our minds. Sa ntlha ke gore go na le mogopolo wa go hukutsega mogopolo kana pelo o tla irang gore re nna le dipotso dingwe mo ditlhaloganyong tsa He rona. came to Jesus and says, what must I do to inherit eternal life? O tlile mo go Keresete a mmotsa gore ke direng gore ke kgone go bona botshelo jo bo sa khutleng. Now, I was looking at the word inheriting. Ke ne ka seka-seka lehoko le la go ja boswa.
And the law of inheritance, molao wa boswa there could be some exceptions to that, but gongwe go na le go harologana hale le hale, the mme law of inheritance, molao wa boswa for you to inherit something from someone, he Gore- must die for you gore to inherit it. Again, isn't it? kana molao wa boswa ke gore yo jang boswa o tshwantse gore a ba ja boswa ja yo setseng a hitile kana a tlhokagetse. Am I right? A ke bua nnete Somebody must die so that you can inherit. gore o kgone go ja boswa ke gore go bo go na le yo Now the suleng. young man comes to Christ jaanong mo ka wana o tla go go and keresete he says, what can I do to inherit eternal life? a re ke direng gore ke je boswa bogosi ja legodimo. In other words, he recognized that Christ owns eternal life. kana se o bua jaana a lemoga gore keresete ke ene mong wa botshelo jwa bo sa khutleng. Inheriting, in other words, having the right to ownership. Golo ha go supa gore Jesu Kriste o na le tshwanelo le nonogo ya botshelo jo bo sa khutleng. Now, the man is asking Christ that, what can I do so that I can have the right to ownership, to own that eternal life that A you ba have? mmotsa gore ke direng gore ke kgone go amogela ke rue bogosi jo bo sa khutleng. Now he is asking Christ, he wants to inherit eternal life. Christ is not dying. Kana o botsa jaana gore a ireng mme Jesu Kriste a ise a swe. Christ is eternal God. Kriste ke modimo motshelela ruri. If you have a son Ha o na le morwa and you are still alive, ebile o santse o and tshedile. the son comes to you, he says, I want to inherit what you have. Mme morwa wa gago a batla ko go ena a re ke batla go go ja boswa. And you will not be happy because you will think that that son wants to kill you so that he can have what you have. Ga o ka kwa itumela ka gore wa akanya gore morwa o batla go ntsha mo botshelong gore a go je You boswa. will want that the son can wait until you die so that he can inherit. Morwa tota o ka ema gore o hula re pele ke gone a ba ka go ja But it's boswa. only when, you know what we have read in the Bible about the prodigal son. Ke se re sa tswang go se bala mo lekwalong ka What we morwa have, sesenyi. and that is a lesson of the other day. Yeo ke thuto Of ye another nngwe gape ya day. letsatsi le lengwe. Now, this one comes to Christ, he wants to inherit. Jaanong yo o tla go keresete a batla go rua go nna mo ja boswa. And when I looked at that, Mme ha ke leba se I think that this guy, ke akanya gore le ka wana le he had read the Bible. o ne a badile Bible. Remember when Christ counted or related the commandments to him. Kana ha Kriste a na mo gakolla ditaolo. He said that he had been keeping this when he was young. O Since ne he a was bua young. gore dilo tse tsotlhe kana ke di tlhokometse go tsweng go bonaneng So I jang. imagine this young man having been in the class of those people of that time. Ke akanya gore le ka wana le ne le setse le hitile ka dithuto tsa nako yone eo. Perhaps he was in the class of those that they moved around with the notebook of commandment. Kgotsa o na nnile mongwe wa setlhopha sa bao ba neng ba tsamaya ba tshwere Bible jaana ba e kwadile mo pampitshaneng. And they move with the pencils. Ebile ba tshwere le pensele So that by the end of the day, gore ha tsatsi le tla go bokhutlhong they will open that book ba bo ba bula lekwalo leo. and look at and say, today have I had another God? And then it's no, they keep ticking one after the other. Abe motho a ipotsa gore gompieno a ke dirile se a itshwaela So that by the end of the day, gore ko bohelelong ja letsatsi they see that no, I have been okay keeping the a commandments ba of re God. nya mme ke go lebega ke dira sentle mo go tshegetseng Therefore, ditaolo. that's why he told Christ, from my youth, Ke sone se na ka kgona go ra Kriste re kana go tsweng bonaneng I jang have been keeping ke this. ntse ke tlhokometse ditaolo. So I don't have a problem at all. Ka jalo ga gona sepe se se nkgoreletsang. He was sad when Christ came and said something about. O na hutsagala ha Kriste a bua sengwe ka ga ene. And so a young man is just like most of us, as I said. Kana le ka wana le tshwana le bontsi jwa rona jaaka ke Especially buile. us Seventh-day Adventists. Bogolo jang rona masala. We look at ourselves as a commandment-keeping church. Kana re itshema re le phuthego ye tshegetsang ditaolo. Christ Object Lesson, page 391 says this.
mo lekwalong le se tswang go balwa le And he's talking about this young man, rich. e bua ka ene le ka ona le la mohumi His conception of the law, gate tlhaloganyo ya gagwe tebang le molao it was external e ne e amana le dintlha tse di ko ntle and superficial. tse e leng gore ga se tsa boammaaruri Judging by a human standard, tse e leng gore ga di sekwasekwa ka seelo sa setho he had preserved himself an unblemished character. gate ga iteba ka seelo sa setho o ne a sena selabe sa To popelo a great degree, his outward life had been free from guilt. go ya ka ene botshelo jwa gagwe jaaka ko ntle bo ne bo sena le ga ele selabe sepe For sure, he thought that his obedience had been without a problem. ka tlhomamiso o ne a akanya gore ga go tsenwa mo kganyeng ya kutlomolao o ne a sena phelelo But Christ was reading his heart. mme kriste a be a bala pelo ya gagwe Only one thing he lacked. o ne a tlhaela selo se le sengwe This was a vital principle. se e ne le yone ntlha le tshetla ya botlhokwa go And heta he says he needed the love of God in his soul. gate o ne a tlhoka ebile a tlhaela lorato la modimo mo moeng wa gagwe mo pelong ya Selfishness gagwe. that is full in the world kana bopelo tshetla bo tletse mo is lehatsheng because people do not love one another. mme bo tladiwa jaana ke gore batho ga bana lorato mo bangweng ka bone Unfortunately, it begins, the love is even missing in the church, ka maswabi lerato le le a tlhaela le mo phuthegong where it should be ko le tshwanetseng gore le at be a le greater bonwa teng degree. le ko le tshwanetseng go bonwa teng We know that the Go gaisa. love of God should be the one controlling us. lerato la modimo ra itse e tshwanetse gore e nne lone le le kaelang matshelo a rona The love should be the one that puts us together. lerato la modimo ke lone le le tshwanetseng gore le be le re gokaganya gore re nne selo sengwe Because the commandments of God that we are claiming to keep, ka gore ditshetla le ditaolo tsa modimo tse re itshemang ga re di they are tshegetsa the ones that show the character of God. Ke God is ke love. tsone tse di supang popego ya modimo mo matshelong a rona And we should be having that ingredient that is very important. mme re tshwanetse gore re be re na le sone selo se sa botlhokwa go It heta says tsohle. love is the basis of godliness. gate lorato ke yone motheo wa se le modimo Whatever the profession, go sa kgathalese gore motho o iteba jang o ipua jang no man has pure love to God unless he has unselfish love for his brother. ga gona motho yo o nang le lorato le le phepa mo modimong ga a sena lerato la go tlhokomela mokao le moka But ene we can never come into possession of this without the help of the Holy Spirit. mme ga re kita re nna le go nna le seabe mo loratong le ko ntleng ga go nna le thuso ya mowa boitshepo We cannot try to love our fellow men on our own. ga re ka ke ra iteka go rata bangwe ka rona ka Because- bonosi ja rona Because on our own we can fail. ka gore ka bonosi ja rona re tlile go retelelwa Our nature tlholego ya rona is selfishness from the time we are born. tlholego ya rona ke gore re pelo tshetlha For us to know and to understand, gore re This itse re be re question- tlhaloganye which is very important, this question that is important. go itse le go tlhaloganya potso e masisi e botlhokwa e And it's not only the young men who ask that question, by the way. kana ga se ba ka wana hela a botsang potso e In the book of Luke again, chapter 10, verse 25 to 29, mo lekwalong le le sa tswang go balwa le we find another person who asked the same question. go na le rre mongwe wa molaodi yo o neng a botsa potso e And tshwanang this time is a lawyer, e le rre mongwe wa molaodi the doctor of law. yo o neng e le mantswitswidi wa molao And the Bible says he came to Christ. baebele ya re o ne a tla ko go keresete Not because he wanted to know something about e it, se gore o ne a batla go itse sengwe because the Bible says he wanted to tempt him. kana gate o ne a mo leka And he comes to Jesus. o tla ko go jesu The same question. a ba mmotsa potso e tshwanang What shall I do to inherit eternal life? a re ke direng gore ke rue bogosi le botshelo jo bo sa khutleng And at this time, mme mo nakong ye Jesus does not recite the commandment to him.
Jesu ga a simolle a mmalela gape ditaolo tsa Modimo. Instead, Jesus asked him, Mme e bua jaana ya re Jesu Kriste a mmotsa. what is written in the law? A re go kwadilweng mo molaong. How do you read it? Wena o bala jang? Being a doctor of the law. O le molaodi le morutintsi wa molao. O bala jang? To show Christ that he was a doctor of the law. Go supetsa Kriste gore ne le mantswetsedi wa molao. And he understood it. Le gore o na o tlhaloganya. He summarizes 10 commandments. O tla a soboka ditaolo tse di some. And he tells Christ, A ba tsa Kriste. you shall love God. A morare gate o rate Modimo, morena Modimo wa You shall gago. love the Lord your God O rete morena Modimo wa gago. with all your heart, with all your soul, Ka pelo ya gago yotlhe le ka moya wa with gago all your otlhe. strength, and with all your mind. Ka nonogo ya gago yotlhe le ka tlhaloganyo ya gago yotlhe. And he says, and your neighbor as yourself. E be re mme o rate le mongwe ka wena jaaka o ithata. Christ says, you have said exactly the right thing. Kriste a ba morare wa rabile hela jaaka go ntse. Go and do the same and come and follow A me. ba re tsamaya go dira sone se se kwadilweng mme o bo o tla go ntshala morago. And in other words, Christ was saying that you want eternal life, go and do that, what you have just told me, Christ- and then come and have eternal life. Kriste o na morare ehe o batla go rua bogosi le botshelo jo bo sa khutling. Dira se o se And the buileng Bible o tla go says, ntshala morago. the gentleman wanted to still justify himself. Baebele ya re monna o a ba batla go itshema yo le mosiami. And he comes and he says, now, what is my neighbor? Who is my neighbor? A ba re mme anong mongwe ka nna ke mang? And Christ didn't say, Mme Kriste ga a ka re you see somebody who is close to you there. a re ga a ka re a o bona mongwe yo o bapileng le ene That means he's your neighbor. ga go raya gore ke ene moagisanyi kana mongwe ka wena. Or your house, the next one is your neighbor. Ga a ka re yo moagisantseng yo o nnang go bapa le ene. But Christ went in the story. Mme Kriste a bolela polelo And that story that we know, ka polelo yone eo e re the story itseng. of the Good Samaritan. Polelo e re itseng ka Mosamaria yo I'm molemo. not going to relate this fested with robbers. Mme ka maswabi gate o ne a tsaya tsela yone eo e tletseng dirukutlhi. And to the young men and the young ladies, shortcut is dangerous. Mo go lona bašwa ditsela tse di khutshwane tsa botshelo di diphatsa. That's a lesson for another day. E ke thuto e leng gore e ka Now buiwa this gape ka nako e gentleman sele. who was on his way, he fell into the hands of robbers, Christ said. Kana monna ene yo neng a tsamaya o ne a wela mo diatleng tsa dirukutlhi. And he was beaten, left half dead. Mme ba mo tlogela ba mo phuthile a setse a tloga swa. Says a priest came by. Gate ga tla mo peresiti. He looked at the man down half dead, A mo leba jalo a tloga swa. bleeding. A tswa madi. The Bible says he went the other way. Baebele ya re a mo dikologa He left that man a there. tlogela reo ho. That wasn't his problem. E ne e se mathata a gagwe. And the Levite came. Mme ga tla molefi The same thing, maybe he was going to the meeting and he says, I'm late to the meeting. I le ena a don't have to itlhaganeletse do it." bokopano a re ga nke ka Perhaps tiela nako. they were afraid that the one who did this to this guy, if I delay here, maybe I might be the victim. gongwe ba ne ba tshaba gore kana magodi ona a dirileng monno jaana ga nka diega ba tlile go ntira se se tshwanang. And he left and he went. Mme le ene a mo tlolaganya a mo heta. And it says a Samaritan came by. Mme ya re Mosamaria The man mongwe. who was down was a Jew. Re yo neng a lehatshe e ne e le mojuda And the one who came the third time was a Samaritan. yo o tlang ko morago e be e le Mosamaria. And he finds this man down. A itlhela monna o a rapa mehatshe. He knew that he was a Jew. A mo leba jaana a lemoga gore yo ke mojuda. And the Jews and the Samaritan, as we know, they didn't get along. Mme jaaka re bolelelwa matso a mabedi a ne a sa tshubisanye They couldn't even sentle. sit on the same table to eat. Ba ne ba sa tshwarisanye sentle ba ka ska ba nna mmogo hela go le mmogo ka But the kagiso. Samaritan did not think of that. Mme Mosamareo a ska akanya se. He saw him as a man needing help. O ne a mmona e le motho yo tlhokang He looked at thuso. him as a fellow man created by the same God,
in need. a mmona e le mongwe ka ene a tlhodilwe ke modimo mme ebile a le mo seemong se a tlhokang The thuso. Bible said he stopped his donkey. Baebele ya re a emisa He esele ya comes gagwe down and he takes care of this man. a tla a tsaya monna yo a He mo did namela everything he could. a tsaya monna yo a dira He sepe se a neng a ka kgona go se carries dira him and he puts him on his donkey. a mo pega mo eseleng ya He gagwe. could not ride his donkey, he had to walk O ne a ka se ka kgona go palama esele ya To take gagwe him- mme a tsamaya ka dinao to take him to the place close by the hotel. as e we le go might call it this moisa time. ko a ka bonang thuso teng mo sekgeleng se se And he khutshwane. asked the man of the hotel, mme a ba kopa ene yo I neng e want le you molaodi wa lehelo to leo take care of this man here. a re ke kopa gore o sale o tlhokometse rreyo If what I have given you is not enough, ga e le gore se ke se go neetseng ga se lekane spend what you have. When I come back, I will pay you back. dirisa ditsompelo tsa go mo go ene ga ke boa ke tla go duela. And Christ said, now, the story that I've told you, who is the neighbor? Kreste a ba a botsa gore polelo e ke go e boleletseng ye mo go yone mongwe ka wena ke mang. And the lawyer said, the one who took care of the one who was down. A ba re ke ene yo neng a thusa yo neng a tlhasetswe ke magodu. And Christ said, go and do the same. Mme Kreste a mo raya re tsamaya o ye go dira se se tshwanang You will have treasure in heaven. o tla nna le matlotlo ko legodimong. And again in our lesson, the Sabbath school lesson, Ha re boela ko thutong ya rona ya sekolo sa Sabato we were talking about it. re ne re bua ka yone. The book, this lesson that we are studying today, Thuto ya re neng re bua ka yone mo mosong o re ithuta ka yone. Paul talks about the unity. Paulo o bua ka bokopano kana bongwe hela. And ourselves, most of the times, Gate ka dinako dingwe most of the times ourselves, ka dinako tse dintsi rona even though we come from the same country, le ha re tswa mo lehatsheng le le lengwe but we do discriminate each other. mme re nna le kganyone ya kgethololo. This one comes from the north. Be re nya yo ke mokoni Me, I'm coming from the south. nna ke tswa ko Oh, borwa this one comes from the east and I come from the west. yo o tswa ko botlhaba nna ke tswa ko bophirima. Even though you speak the same language, Le ntswa le bua puo e nngwe hela discriminate each other. go nna le kgethololo. The neighborhood. You know, Boagisanyi I taught for a couple of years, ke kile ka nna le go ruta ka dingwaga di le mmalwa. and there was one of the lessons I was teaching, it was called modern mathematics. Go ne go na le thuto nngwe ke e neng ke e ruta e le dipalo tsa sešwa. Now we were using signs, or we were drawing. Kana ke re ne re tshwantsha jalo We draw circles. re tshwantsha dikgolokwe. And then those circles, we will call one is A, the other one B, and we will put the other one C that side. Tsone dikgolokwe tse re be re di bitsa maina ka ditlhaka jalo go latelana ga tsone. And we were saying, Re be re re this B, ye bidiwang tlhaka ya B it's neighbor to C, gate to A. gate ga nke ya go go ya No, ntlha. it's a neighbor to A. Oh, They are neighbors. gate ye bidiwang tlhaka ya B ke moagisanyi le tlhaka ya ntlha ya A. And C is the other side of B. Mme jalo tlhaka ya boraro ya C kana K. C is the neighbor to B. Mme tlhaka e yone e be nna moagisanyi mo go ya bobedi e ha gare go teng B. Therefore, C is also neighbor to A by the virtue of being neighbor to B. Ka mo go raya gore e ya boraro ke moagisanyi mo go ya ntlha ka ntlha ya go bo e le moagisanyi wa ya bobedi. In other words,
the neighbors of our neighbors are also our neighbors. ka mafoko a mangwe baagisanyi ba rona ke baagisanyi ba rona. And so if we go by this principle, jaanong ga re tsamaya ka yone tshetlae we will find that with the whole world we are neighbors. o tla lemoga gore lehatshe lotlhe ke bangwe ka rona. Countries are neighbors. mahatshe ke baagisanyi Continents are neighbors. le mahatshe ka bophara a agisantse le a So the mangwe. lesson that Jesus was teaching to this lawyer, se kreste a neng a se ruta molaodi yo, you were all created by one God. le bopilwe lotlhe ke modimo a le mongwe, Therefore, there is no difference. ka jalo ga gona pharologanyo. Whether you are white, blue, green, yellow, you are all created by God, and God has put His image in you. Go sa kgathalesega gore mmala wa gago o ntse jang, lotlhe le tlhodilwe ke modimo a le mongwe. Therefore, you will need to take care of each other. Ka jalo le tshwanetswe ke gore le tlhokomelane, We need to take care of each other. re tshwanela ke go tlhokomelana. Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Bakolosa wa boraro temana ya lesome le bobedi go ema ka ya lesome le bone. It says, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved. Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Ye bere jaanong he lona ba lo leng batlhaodi ba modimo le ba itshepi ba ba rategang, aparang kutlwelo botlhoko ya pelo le bopelontle le boikokobetso le bonolo le bopelotelele. Thank you. It says, put on Ya re aparang compassion, kindness, lowliness, meekness, patience, forbearing one another. lo apare kutlwelo botlhoko ya pelo le bopelontle boikokobetso le bonolo le bopelotelele lo itshokelane. And it says, if one has a complaint against another, Ya re lo itshwarelane fa mongwe a ledisiwa ke molato wa yo mongwe, forgive each other as the Lord has forgiven you. itshwareleng jaaka morena a le itshwaretse. So you also must forgive. mo ha godimo ga mo le lona le And itshwarelane. it says, above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Mo godimo ga tsotlhe tseo lo apare lorato lo e leng sebofo sa botlalo. That's what the Bible is saying. Baebele ya rialo And the book of Romans chapter 12 verse 9 to 10 also says this. mo lekwalong la ga Baroma le yone e bua jaana, Let love be genuine. 12, 9 to 10. 9 to 9 to 10. a lorato e nne lo lo sa itimokanyeng, Hate what is evil. ilang bosula, Hold fast what is good. kgomarelang molemo, Love one another with brotherly affection. mo loratong lwa bakaulengwe lo ratane ka pelo yotlhe, Outdo one another in showing honor. gaisanyang ka go tlotlana, Competition. gaisanyang Compete in doing good. gaisanyang ka go dira molemo. That's what it says Ke here. sone se temana e se buang. And so, if we can do that, Mme ha re ka dira jalo, we will be the children of God. re tla nna barwa modimo, We will inherit the eternal life. mme re rui botshelo le bogosi jo bo sa khutleng. And there is another gentleman. Mme go be go nna le monna mongwe, And that gentleman we read in the book of John chapter 3. ene re mmala mo lekwalong la ga John chapter 3 verse 1 to 2. Johane kgaolo ya boraro temana ya ntlha le ya bobedi. It's again the story that we know. Kana ke polelo e leng gore re a itse. It's a man called Nicodemus. E le monna yo o bidiwang Nikodima, He came to Jesus by night, the Bible says. yo o tlileng ko go Jesu bosigo. And the Bible, the spirit of prophecy says, Mme moapenelo pele wa re, when he was talking to Christ, ha na a bua le Keresete, Christ looked at him as if he's studying his soul. Keresete o na mo leba jalo jaaka e keteng o bala mowa wa He gagwe. saw that he's somebody who had come O na lemoga gore ke motho yo o neng a tlile with the same question. ka potso ye e tshwanang, What must I do to inherit eternal ke life? direng gore ke rue botshelo jo He bo sa said, khutleng. Christ saw that this is the person who is looking for truth. Kana go loga Keresete o na lemoga gore go loga ke motho yo o seng ka nang le boammaaruri. What must I do? Ke direng? Christ says,
Kreste a ba re You must be born again. o tshwanela ke gore o tsalwe sešwa And he was surprised. a ba gakgamala I'm an old man. a re ke How mogolo do I go in my mother's womb and then be born again? ke boele jang mo popelong ya ga mme gore ke tsalwe sešwa Christ looks at him and he loves him. Kreste wa mo leba jalo ka lorato And he says, what I'm talking about is, a re se ke buang ka sone ke gore if you are not baptized by water ha o sa kolobediwa ka and by metsi the Spirit of God, le mowa o boitshepo you cannot see the kingdom of ga o God. ka ke wa bona bogosi jwa modimo Now, many of us have been baptized. bontsi jwa rona re kolobeditswe And the world today move around when you meet somebody, you say, hey, I'm born again. And I'm born again. You have heard of that. kana lehatshe le tsamaya jalo le ntse le re nna ke tsetswe sešwa ke tsetswe sešwa And they do not understand really what being born again is. mme ba sa tlhaloganye gore go tsalwa sešwa ba raya eng In other words, this man who came to Jesus wanted to know exactly what to do. gate monna yo o neng a tlile ko go jesu kreste o ne a sa itse gore ke a direng Now, as we read again, Desire of Ages, page 171, it says, jaanong ga re bala gone mo lekwalong le la Desire of Ages Nicodemus thought that by virtue of his birth as an Israelite, gate Nikodimo o ne a tsaya gore ka go bo a ne a tsetswe e le he moiseraele regarded himself as a sure of a place in the kingdom of God. o ne a ipona e le gore ene le poloko ya gagwe e tlhomamisitswe ko legodimong He felt that he needed no change. o ne a ipona a sa tlhoke phetogo epe But Christ said, mme kreste a you re must be born again. o tshwanelwa ke go tsalwa Now sešwa there is something here that I want us to read and hear what the spirit of prophecy is saying. mme go na le sengwe ga se ke batlang gore re se bale se moapelo le pele o se buang Desire of Ages, page 172. ke nolo e se tswang go buiwa It says this, let me paraphrase it. mme ke hetegela ka yone That among us, ya re mo gareng ga rona as I said that we have all been baptized, there could be some who are not baptized. jaaka ke buile gore go na le bangwe ba rona ba le korobile mme ba bangwe ba ise ba kolobe That we went through the watery grave. re tsene mo lekadibeng We came out as we went in. re tsene jaaka re dule jaaka ga re tsene I was asking a question to somebody and I said, have you ever seen a cloth that you dip it in water, it was dry, you dip it in water, when you bring it out, it's still dry. ke botsa mongwe gore a o kile a bona o tsaya letsela o leina mo metsing le be le tswa le ntse Still dry as you put it in. le tsena mo metsing le be In le other tswela words- jaaka le phaphaletse In jaaka other ne le words, that's tsene what the spirit of prophecy says. Some of us went in there, no change took place. bangwe ba rona gate re tsene mo lekadibeng la kolobetso re be re tswa go ntse go sena phetogo We came out as we went in. re dule jaaka ga re tsene Transformation didn't take place in that grave. go sa nna le phetogo We come out with the same habit, with the same language, with the same taste, with everything the same as we went in. re tswa ka ditshetla tsa popego tse di tshwanang le tse re tseneng ka tsone There was one young man who got baptized by a pastor. go ne go na le lekawana lengwe le le la kolobidiwa ke moruti mongwe The pastor told him moruti a morare that when I baptize you, ga ke go kolobetsa is a sign that you will get in. When you come out, you are a changed person. ke sesupo sa gore a ka ga o kolobediwa o tla tswa o tsetswe sešwa Now, after baptism, morago ga kolobetso at about maybe 1 or 2 months passed by, kgwedi tse pedi tse tharo di a and he heta met the same pastor who baptized him. a ba kopana le moruti yo o neng a mo kolobetsa He was smoking. a jaanong a goga sekerese When he saw the pastor, he almost burnt his trousers. He put the cigarette. ga a bona moruti a ba tloga a itima ka pela e le gore o e tsenya mo pateng Says the pastor asked him, a moruti a ba mmotsa gore what went wrong, my young man? a re mokau go iragetseng phoso e iragetse ga kae And the young man answered,
mme le ka wana la morala re He says, Pastor, you know the time you were baptizing me, kana tsatsi le neng o nkolobetsa you told me that when you come out, you will be a changed person. o nthetse gore ga ke sena go kolobediwa ke tla tswa ke le sebopia se sešwa But I think my old me didn't stay in water. mme ke belaela gore monna o mogologolo mo go nna o ne a se ka sala a robetse mo lekadibeng When I came out and he swam and he went to wait for me, e rile ga ke tswa mo lekadibeng a ba a thuma jalo a go nkgatlhantsha so that ka when he came back into me, then I felt again that I wanted to smoke. e rile ga ke tswa mo lekadibeng ke be ke tlelwa ke lekgepo ke be ke goga Maybe we give excuses most of the time like that. gongwe re ha maipato But what it means is that when you are baptized, mme se leng boammaaruri ke gore ga o kolobediwa you go into the water, o tsena mo metsing you die like Christ did. o swa jaaka keresete a You will sule come out of the watery grave like Christ came out of the grave. mme ga o tswa mo lekadibeng la metsi And you will have to be transformed, o tshwanelwa ke gore o bo o šagaditswe regenerated, o bopilwe sešwa with a new mind, ka mogopolo le new tlhaloganyo way e of doing ntšha things. mogopolo le popego ye ntšha If we're drinking, you stop it. ga o ne o nwa kana o itshiela bojalwa o tshwanelwa I'm not talking about drinking water. If you are drinking alcohol, ga o ne o itshiela notagi you stop it. wa e If latlha you were smoking, you stop it. ga o ne o goga wa If you latlha were lying, you stop it. ga o ne o le moaki wa If you were latlha fighting, you stop it. ga o ne o le dikgoka wa If you were latlha insulting other people, you stop that. ga o ne o le ditlhapa le gone jalo wa You latlha become new, transformed, and the renewal of mind and everything. o nna sebopia se sešwa o bopilwe sešwa So you have different tastes. o nna le tatso e ntšha You have different way of saying or doing things. o nna le tsela e harologaneng ya go dira You dilo have become the child of God. o nna morwa le morwadi ya modimo Your nature has changed. popego ya gago e hetogile And Paul tells us also mme paulo le ene o re that bolelela when gore we die with Christ, gore ga re swa le keresete we resurrect with him, re tsoswa le ene and we are in Christ. mme re bo re le mo go It says keresete when Christ went to heaven, a re ga keresete ya naya ko legodimong we were in him. re ne re le mo go We ene ascended with him to heaven. re tsogile le We ene are no longer earthly. ga re sa tlho re le ba We lehatshe become divine. re nna ba se That's legodimo the change and the transformation that has taken place. ke yone phetogo e etsang karolo Be born again o tsalwe sešwa if you want to see the kingdom of God. ga o batla go bona bogosi ja legodimo Looking at the time, ke lebile nako even though it's a fasting and prayer, le ga e le tsatsi la thapelo le go ikitsa dijo but we must be men who know the time. re tshwanela ke gore re nne batho ba re itseng dinako We respect the time. re tlotle nako We shouldn't wear the patience of the saints. re ska ra leka bopelotelele ja baitshepi 3 things we have spoken about here. dio di tharo tse re di buileng ha You want eternal life, ga o batla bogosi jo bo sa keep khutleng the commandments of God. tshegetsa ditaolo tsa modimo You want eternal life, ga o batla botshelo jo bo sa khutleng take care of your neighbor. Take care of somebody else. tlhokomela moagisanyi ka wena You want eternal life, ga o batla botshelo jo bo sa khutleng be born again. tsalwa sešwa Change, hetoga wear different nature, apara popego ye because ntšha you are no longer earthly, ka gore ga o sa tlho o le wa lehatshe you are divine. o wa se legodimo Christ prayed for us, keresete o re rapeletse and he said, a ba re my Father, rara let them be in the world, a ba nne mo lehatsheng but not of the world. mme ba seka ba nna ba That's lehatshe what we should be. ke sone se re tshwanetseng go nna sone People who look at us,
batho ha ba re leba must see that we are different from them. ba bone gore re pharologanyo mo go ba bangwe. We don't participate in the things of the world. Ga re tse seabe mo dilong tsa selehatshe. We need to be changed people Re tshwanela ke gore nne batho ba ba hetogileng because we are no longer earthly. ka gore ga re sa tlhore le ba lehatshe. And if we had time, Mme ha nne re na le nako we would have looked at another thing. We would have looked at another thing. ne re tla leba ntlha nngwe. You know, when we get baptized, we have to be. Christ told him, Nicodemus, that you have to be baptized by water and by the Spirit. Kana Kriste o na ra Nikodimo a re ha o tsalwa sesha o tshwanela ke gore o tsalwe sesha o kolobediwe ka metsi le mowa o boitshepo. In other words, we need, after baptism, to be men and women led by the Holy Spirit. Ka jalo ha re tsalwa sesha re kolobediwa re tshwanela ke gore re nne batho ba leng gore ba elangwe ke mowa o boitshepo. Listening to the Holy Spirit of God. Re reetsa mowa o boitshepo wa Modimo. Because He's the only one that can save us. Ka gore ke ene hela yo ka re bolokang. He speaks to us when we go wrong. Ke ene yo buang le rona ha re dirile phoso. He reminds us Wa re gakolola of the right thing to do. gore re direng se se molemo. And the last thing that I want to end up with is this. Mme se ke batlang go etsa ka sone ke se. Put on a wedding garment. Apara seaparo sa lenyalo. If you want to meet Christ. Ha o batla go kopana le Keresete, What is that wedding garment? kana seaparo seo ke eng sa lenyalo? Is the character of Christ Ke Jesus. popego ya ga Jesu Keresete. And Paul says, let this mind be in you. Keresete a ba re a mogopolo o wa ga Keresete o nne le mo go lona. Wear the character of Christ wherever you are and wherever you go. Apara popego ya ga Keresete gongwe le gongwe ko o leng teng ko o yang teng. Be like Jesus, O nne jaaka Jesu so that you may have eternal life when He comes. gore o nne le botshelo jo bo sa khutleng hatla. The spirit of prophecy says the character of Christ Jesus, when we have it, that is our passport to the kingdom. Moaopelopele wa re ke yone pasa ya rona ye ya go tsena ka legodimo. May God bless us A Modimo a re segogatse that we may take these things seriously. gore re tseye dilo tse ka We tlhoagalo. take our Christianity seriously. Re tseye sekeresete sa rona ka tlhoagalo. Men of prayer, men and women of prayer. Re nne banna le basadi ba thapelo. And we cannot have all these on our own. Mme ga re ka ke ra nna le selehatshe mo go rona. We O, have- ga re ka ke ra nna le dilo tse ka bo rona. We have to be on our knees. Re tshwanela ke gore re nne mo mangoleng. Ask God Re rapele Modimo to make us what He wants us to be. gore a re dire se re tshwanelwang ke gore re nne sone. And for us to be able to realize His will in our lives. Le go lemoga thato ya gagwe mo matshelong a rona. He is coming very soon. O etla ka bonako. We want to be able to say, Re batla gore re be re kgona gore re re as we look at the eastern sky as he descends, jaaka ha re tla bo re leba ko botlhaba ko marung and say, this is the Lord that we have been waiting for. e be re re yo ke ene Modimo wa rona re ntse re mo He has letile come to take us home o tlile gore tsa a re isa gae and not run like the Revelation says. The Revelator says that others will be running away. mme re se ka ra dira jaaka ha Johane wa Mosenudi a bua gore ba bangwe bone ba tla sia. Us, we will be the ones saying with gladness, our Lord has come for us. Rona re tla nna bao ba re reng re ntse re mo letile ka boitumelo o gorogile. That is answering to the question, E le karabo mo potsong. what shall I do Ke direng to inherit eternal life? gore ke rue botshelo jo bo sa khutleng. Do these things that we have spoken about. Dira dilo tse re sa tswang go bua ka tsone tse. All of us, we will have eternal life. Rotlhe re tla nna le botshelo jo bo sa khutleng. May God bless us. A Modimo a re segogatse. Amen. We want to thank the elder for this wonderful message. Re leboga mogolwane ka mo laetsa o molemo o. And now we call upon Arise Man to give us the closing Re song. tla bo re bitsa setlhopha sa Rise Women gore neela pina ya bohelo.
Um, Good afternoon, ladies and gentlemen, or good afternoon, children of God. Motswedi was one of the most blessed church in the Arise Women's calendar. This is the first activity that we have held. Now, when I found the gentlemen's conducting this morning, I could say, this is a first tenor, and this is a baritone. And let me read from the Bible. Can you take out this? Some people often say, I don't know how to sing. None of these people knew how to sing before they stood here to make this good music. Now the verse says, Psalm 66 says, make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of his name. Make his praise glorious. Now, because this is our first activity, we have to harvest. We have to harvest. I'm looking around and see a good Motswana who might be having cattle. Muruti. O na le dikgomo tse kae? Ha se oba. O simolotse ka tse kae? Tse 5. A le utlwa moruti a re ga ise ka ye go bala go ra gore yaanong ke matshwiti hela. Simolotse ka tse 5. On a very serious note, we can't visit Motswedi, sing our power out, and come out empty-handed. We will not go out before we register people here. May I see the married mothers here today? Mothers, let me say mothers. This Motswedi doesn't have mothers. Okay. Give us your men to sing with us. My brother, what is your name? Philemon. Aha. How long so conduct the Hana Kutlo or we so opera baratone? Tenor. Mila baratonic at what? Look, we don't have a member from Motswedi in this group. Where is your husband? No, okay. No. Now this is Philadelphia, West, Tokweng, Broadhurst, Mulepulole Central, Broadhurst, Gaborone Central, Block 8, Gaborone West, Block 8, Philadelphia. We are missing Motswedi members. Thank you very much. My brother, while we sing, go to him and ask him to write. And when you finish, go to those that I see at the back. They must write. When are you going to sing unto the Lord? When are you going to use your talent? Time is not on our side. Let's work for the Lord. Let's work for the Lord. Sing unto the Lord.
Shall we pray? Our Father who is in heaven, Lord, we thank you so much for this afternoon. Lord, we thank you for the message that we have been given. We thank you, Lord, because we know that you have been with us. Continue being with us, Lord, as we look forward for the afternoon program. May you bless us abundantly, both the old and the young. Give us good health, Lord, we pray, and give us the hope that when you come soon, we'll be prepared for you. This is our prayer in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen.